بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas ang bangka pumujite si Allah subhanahu wa ta'ala, kapanalawatte si Panginoon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukbalte in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ay pagsarang sukur sampurna paghuwa ang banyalan pangatyan tedangan parangan insawabannen tiya na isab kite magtimuk-timuk karena Allah subhanahu wa ta'ala ngahati parkadyaan agama ngahati painte iyan bang sa inge tumawa in pag-ibadaten si Allah subhanahu wa ta'ala. Amban iyan iyan ay pinangadyaanten si kitab Umdatul Ahkam o guswente kitab Tahara. Iyan ay painte pangadyan pasal taharahin sampai kahinapusan nen inne babul haid pangadyan pasal iyan haid ubos mapasunuin ang painte bab iyan ay kitabus salah pangadyan pasal sambahayang la ini kemon sampai taiddo iyan ay kahinapusan ni binetan imualipin kitabul zanaja. Iyan painte janaza, iyan painte pengajian pasal amate, amban pagpandi, pagpagsaput, amban pagsambahayan, painte lais babian. Sumagawa, kue pandak waktu ten giyan tayo te inubos nian sakay tinali we kupige kapit ni bulan Ramadanin paasek kita painte hap iyan kita saum pengajian pasal iyan puase. Dok magmumpaat si kite, yan ay painte pangwasetin, dok supaya tahatite bang ini hininangten, yan ay painte dalim bulan puasa ininin. Amban iyan, in puasehin tahati wete, pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala si kite, si bangsa mukminin, dok si manusia painte, mengaku in Allah subhanahu wa ta'ala iya Allah ili yang painte pawajibanyahin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Duke ka man may kalabiyahan sin puase sumagawa mian mikesa iddote in importantiten ku itu yene syarat sin puase sumian tinaima puasehin ikaruwe yene ne siye manjadi se muka dalam bulan puase. Ikatelu maudhu tes eleu ma ininen bang ine asal sahaja-haja amban mek makabatal sin puase. Menjadi hati teh lo puasehin bang ine makna puasehin in makna sin puasehin maknanin bang si bahasa si luga al-imsaku 'ani syai' gayan niya lus kitab. Pengin kitab sedibin waktu tu. Hati-hanin bang si bahasa al-imsaku 'ani syai' iene pa inne panandal si parkala. Nan si ini nen gepe tahati te bang ine mian sinandalante. Nia rusak magmaana al-imsak iene pa inne panandal. In makna puase. Bang si sara al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirati ma'a niyati min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syams. In maknanin pa inni bang si Sara iyan pa inni panandal amban pag-inu duk pamangan duk kemon ni ini ganta makabatal sin puasele iyan si sinandalan ma'iniya magtuduk nyate in kahalagaan niyatin atat kala nandal keo amban painte kemon makabatal puasele luune ke kinakan luune ke ine luune ke mainuman ubus gana niat no gayro tinaima wa Allah subhanahu wa ta'ala iyan painte puasen sumian parandal min tulu'il fajri sadiq bang ne painne nagna iyan paguwa
fajr as-sadiq ini pa inne fajru as-thani. Begini ay dahil fajar mian gaipe. Dumain pe yan pa inte dumain pe asa tertentu waktu subuh. Sumagawa bang ikadue ni ilian pa inte pajar ikadue ini ila guru bisyams mian managna billahi panandalten sampai pa inne paseddep mata illeo. Sampai paseddep mata illeo. Na kahati wete ilmian in panandalin ang ban pagwak pajar pa inte sadik ini pajar ikadue lay sampai pa inte paseddep mata illeo. Ineddo man parman Allah subhanahu wa ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmu siyama ila al-layl. Pen Allah subhanahu wa ta'ala mangan kaam dukninum kaam saingge pa inne patampal si kaam miene gudlis mian mapotein amban gudlis item. Amban gudlis mian pa ite gudlis mapotele amban gudlis pa ite item. Hatihanen sige ipetila amban silangan gak penia pa ite ungun-ungun yene pajarley nagi mian menjadi pikir mangan penge si hadis dan buat ta Aka wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bain Rasulullahin bain yani hadis ni amban Ibnu Maktum bain inna Bilalan yu'adzinu bilailin bain Rasulullahin sabenna pa inne si Bilal magbalang pa inne niyan si sangin pa Rasulullah fakulu washrabu manan kampay ni rukninum ka matinen si Bilal magbangan dumain maanalay magbang pasal subuh ni dumain sumagawa magbatik pegilay si kite niya may magbang may lisag telo nga maangin pinain nampil peko nagay bisan pesa may magbang nindahatos banggi rupagua waktu yun pajari kadwelay makajari pikaw mangan nagay napay Rasulullah isukpat sin hadis hatta tasma'u adana bani Ummi Maktum sampai pa ini takalebi yene bang Ibnu Ummi Maktum lay hatihanen bang ikadue ni si waktu subuh parang naan lay dumain peyen pagbangon hajayen pagbatik painte si bangsa manusia ilian painte parman sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang taabot na painte pagua yene anulay yene potelay amman silangan thumma atimmu siyama ila al-layl na kompletahon ne pa inne puasa managna ni kemilay sampai niyan paseddep mata illeo iday pamuat miyan painte puasa ubus miyan tahtite si ta'rif tu painte si ta'rif binasati an siniin miyan patampal si kite yattadihu anna lahu ruknaini asasaini huma al-awwal al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams wa tsani an-niyah. Tahati wete si ta'rifan painte al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'il mufattirat ma'an niyah. Niyah dua rukun sin puase. Rukun sin puase panagnaan yani pa inne al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Ada buah man rukun sin puase panandal sin kemon pa inde makabatal sin puase mian managna pa inde amban waktu pajar ikadweley waktu subuley sampai paseddep mata ilew ini yang panagnaan sin pa inde rukun sin puase ikadwe rukun sin puase an niya sibay kyo magniya niat nunaan sin di ayyak sidas saimu bihadal imsaki anil mufattirati ibadatan lillahi azza wa jalla. Yani maksud painte memuaselay mian maksud memuaselay yani kemun sinandalan ni ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala fanniyatu tatamayyazu al-a'mal al-maqsuda li'ibadati an ghairiha min al-a'mal mian itu en painte niatin takilale bang yani niat lay bang ibadat kininang si Allah subhanahu wa ta'ala atawa dumain kan ni kailangan in niyatin. فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام يعني painte in niat lay si panandang mo sali duk kyo muasa si bulan Ramadan si kyo magniat duk sa dili man bulan Ramadan si kyo painte magniat duk kyo mo ne painte kakahinang si iniatan bag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala ilian painte yani kapandakan yani rukun sin puasetu ubus yani painte me
fadilah atau hukuman sin puasele mikir dote ku itu palatun kita ha yene surut sin puase sibay tahinante ininen duk sibay pabantuk si kita ininen mikir tinaima in puasete pege ininen important mana malam pege garunia amban kita painte giwad magpay giwad di puase gania na ku itu hinatitin yene may hukuman duk yene may sifat atau may syarat sibay pabantuk si kita bang hinabute mamuasele pagi kita mengibadat si Allah Subhanahu wa taala duk tersebut si dalam buah hadis pihak jamban mi amuasi pada Rasulullah enggak niat tedok ni pahala niat si Allah Subhanahu wa taala buat malaikat lekak duruk kau ambarian supaya hati tewang ini nanten bang kita muasi syurutu wujud siyam Ramadan yani pa ini nian syarat kasyarat-syaratan sunian tinaima in puasenon atau pasine pinawajib painte in puasehin. Ika isa binenta de muallifin al-Islam sibay painne Islam agaman. Ipanagna na kita kemon Islam do agamaten bisan ni kita gay maluhan an si mawduin inen. Fala yajibu wala yasihhu siyam min al-kafir. Duggay wajib duggay tinaima puasehin bang lumain mian agama Islam pagagamahan mo hatinan mian ko me Christian Demi Yahudi bisa mengibadat si Allah Subhanahu wa taala. Kue pangibadaten muasik ko pangibadaten atap kala dumain agama Islam agama anden genu sa tinaima kue Allah Subhanahu wa taala. Hekka painte dalil magaka nian painte. Pada Allah Subhanahu wa taala wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Idam buat painte amban dalil bian in agama Islami itu yang tinaima Allah Subhanahu wa taala. Ikadue al-bulugh ini painte subay umamut mian upa umulan ten akil balik banggi pe kita akil balik gay pe pinawajib si kita imposen sarta gay pe tinaima wa Allah Subhanahu wa taala sumagawa bang kanian makanakin ne mumayyaz hatihannen mian magpatapit ne pa umulan nen si al-bulugh si akil balik in ma'na si mumayyaz katauhan ne mahaptuk malaatin nanaan si ininen bang imuase tinaima wa Allah Subhanahu wa taala. Masih tinaima wa Allah Subhanahu wa taala. Duk bang pagpayan ni anak nun, okay udang buak matatoy yani makages ni muase bisan 2-3 elo dalam puasa lay kapatutan nu okay udang buak matatoy si wene da aknu anak nun painte muase. Ilien. Na dalil ten mian hangkan gi tinaima in puasa ni makanakin paimute Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufi al kalamu an thalatha. Inangkat pa inne yan bolpen panulat do sahin si atas telo markala. Nalabot inaka wa Rasulullah pa inne nian as-saghiru hatta yablu. Nian makanak pa inne sa hindi akil balik. Ini pa inte ng buang bandalil. Tay dote in makanakin banggay pe umabot akil balik gay tinaima imposeren duka pe pinawajib siya imposeren. Ikaduwe syarat. Ikatelo ang man syarat al-aqlu. Yene painte sibay kyo taga-akal. Sibay kyo painte taga-akal. Fala yajibu siyam ala al-majnuni paggain puasehin gaya pinawajibi Allah Subhanahu wa taala sini bangsa manusia galayak kalnya. Lamud kemon ibadat, lamud sambahayan. Sumagawa paggain maurutin pasal puase itu endu sahidten basta hingan akal ni gak pinawajibi Allah Subhanahu wa taala siye puase. Panilewi bang pa inne ubus hap akalin main ininen ubus sumu ala nisa na niyan kahangkan hap akalin si beye muase pigi ni amya saye magtekatek kami akalin na si beye muase na ubus pa inte bangga ni hap akalin at pabalik yan belew ni atau ala akalin nagay makaine bisa ni muase gay magduse si Allah Subhanahu wa taala sayen do sa hadisin kuwi hadisin ni tabasatan sinimyan. Ikaampat amban ni syarat sin puasa as-sihha. Atianin sibay kyo dumain kyo saki. Sibay kyo kolean. Bang kyo saki gak pinawajib Allah Subhanahu wa taala si kau in pamuasehin. Gak pinawajib Allah Subhanahu wa taala si kau in pamuasehin. Wa in kaptan Allah Subhanahu wa taala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Pada Allah Subhanahu wa taala sini ambar kam kalian den saki atau situlakan ubus bu makabuka kam
si bulan Ramadan lay na painte ambat hadja bayaran ni si sadili elew atau si sadili bulan. Gayen painte gayen magduse. Bang kanian nung saki mo sige kyo saki us gigyo makagaes mo ase bisan kyo magapuasa giyen magduse. Tafsir ka sa si pasongan painte yan pasaw yan masakito. Mian ikanimi amban me syarat sin puasa al-iqamah. Hati-hanin si baikyo silahat do. Si baikyo paten na silahat no. Bang kyo situlah kan gak pinawajib ni Allah Subhanahu wa taala si bangsa manusia magtulak-tulak in puasehin. Sumagawa bang yung puase afdal. Tinayma sa masih Allah Subhanahu wa taala. Sumagawa bang gay tages ni gaya sinukot bi Allah duk si bihan jawairan sa sisat dili painte elew atau satili bulan ko ini parman Allah Subhanahu wa taala tawassate ini an sirito. Ika enne amban me syarat sin painte ini wasetu al khalwu min al haid wan nifas. Hati-hanin siway keo painne bang siway karenehan siway sige ilaha duk siway sige otas ngana. Tayo teruang bang sa inge bang ini idda painte yene bakas manganakin atau bang sumian painte yene painte ilahai ilien painte bang dendehin bakas ngana duk ilaha gak pinawajib Allah Subhanahu wa taala sisiye in puasein dape meke pinawajib mian dape meke pain Allah pain Allah Subhanahu wa taala mian pain Rasulullah pinawajib sisiye dan bisa pemiaan hinaram hinaram sisiye menguasai berkanian dan dalam hidup ni pasatinen mian gak wajib si karendihan ilaha do painte bakas ngana yene in pamuasehi ile en painte syarat sin puase yene painte enne meketinai ma in puasete ku itu yene bakas painte yene binasate mian syarat mian ku itu tafsirte pinaluha bang ini may hininangin pegenia painte saki bayuan saki duk niya may bayuan pagtulak-tulak duk ini may idda painte hay duk ni pasin kito tafsirte. Ikadua pengajiante al-a'daru mubiha lil fitri. Hati-hanin yene painne may reason jinari si Sara manjari keu muka si bulan Ramadan. Manjari kita muka si bulan Ramadan. Itu yang bang niya udurte. Bang niya alisonte yaumatag si kita para kalamian gay maka ini mamukain gay kita magdusa si Allah Subhanahu wa taala atap kala keo painte muka ganya udur nu ganya apatag si kau para kala ininen magdusa keo si Allah Subhanahu wa taala. Palagnaan al-awwal al-marad wal kibar atihanin saki pa inne du kabahi bangkalian nun saki gak pinawajib Allah Subhanahu wa taala si kau in puasehin obos manjari keu muka. Bayuan sakihin me jamaah muslimin bale due. Nia apa inne saki bang keu saki gine kaulian. Saki ni hadja keu us bang keu muase dengan magsasong sakinun maka mudarat si kau ilien gak pinawajib Allah Subhanahu wa taala si kau muasehin gak usap pinawajib Allah Subhanahu wa taala si kau magbayarin malainkan si keu magpidya. Magpidya cakil, magpidya. Sa hindi kantang pagpidyahin, makan kyo dambua miskin delen painte dahil leolay tenga gantang. Tenga painte tenga gantang. Iyan painte makan kyo sa dambua miskin. Ubus in pagpidyahoy manjari en pun mo si dambua Pangurung no painte yan pidyanoy. I painte dambu panagnaan saki. Ikadua saki kyo si bulan Ramadan ko painne me ilemum kyo ubus da kyo makapuasa dua telu elew ilien jinali si kao mamukain sumagawa magbayad kyo si sad elew ubus kyo kyo magbuso si Allah Subhanahu wa taala ilien tayo yen bali dua saki ubus pasal painne yene kalahi amabahiin bangge ni makages muase gak pinawajib Allah Subhanahu wa taala sisira muasehin gaya diam yang painte gak pinawajib Allah Subhanahu wa taala sumagawa bale due bayuan kasaki painte kabahiin nia painne bahi
gak nilai akalin magkalianin ni. Nah si hal ni ininen gak pinawajib Allah si iya painte puasehin, gak usah pinawajib Allah si iya pidiahin. Pergi gak nilai akalin, tato si syarat le. Inanin di paine iya painte bangalay akalin al-aklu namuang man syarat panayaman ibadat. Na puasahin dan buat pa inti amban ibadat dan buat pa amban rukun sin Islam. Bangka lain akalun gay pe pinawajib si kau puasahin, ikaduwe gak pe pinawajib si kau impidyahin. Tendo ye. Ikaduwe pa inni kawahi, yene bahi gay makagees muase sumagawa lai akalen wajib siye magpidyahin. Wajib siye magpidyahin. Nabang pa inti initong yene pagpidyalay me bale 2,000 la palabi atau me 2,000 pergi mian katauhan te bang sa ingge bang sa sumian kan pidyahin bang katauhan bang pia dakil wal nak puasin pergi bale tengah gantang ilien pa intena tengah gantang lay time sunne pa inte si telumpo lay nayen paluas pidyahin us pidyahin naman ni haja pa inte mian kira nak kana gai manjari pangurung mo silang buwa manjari kanat-kanat mo pa inte ien pagpidyahin tendo yen pasal painte kabahi saki bale due mian painte kelasenen duk kabahi bale due rusab kelasenen ubus dalil ten ini kue parman Allah subhanahu wa ta'ala tasabut an sinilay faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ini painte dalil ten mian bang kita gak makapuasa sebab ni uzur te geru kita magbusa si Allah sumagawa magbayar aja kita si ini saddi lewat awasat di bulan. Ubus ikadue painte amban mi anjinari kita muka si bulan Ramadan gege magdusa si Allah subhanahu wa ta'ala as-safar bangkani annum situlakan ubus in pagtulak-tulakan mo'y umabot painte 80 kilometer na jinari si ka umukain bagyo kaunitan sumagawa la sakka yani aamamosehin hap aman gimamosehin sumagawa bisan niya muka magay magdusa si Allah subhanahu wa ta'ala namus in painte pagtulak-tulak tu bale due parkala painne ulamain bangya magtulak-tulak bisan pe umabot 80 kilometer pagtulak-tulakan din bangyat nin nga hinang duse kwe may magkeb di uruk kinasaan nila ay mag-story sampay makahinang pe painte yan ay kanta hiraram si Agamale sampai may mag-hotel atau mapatay pa ini magtulak miyan lahat miyan mapatay nila ubus pa mapatay na duway pangandakan way sara pa ini ulama sinduehin gaya wajib muka ubus pa ini miyan peggein pagtulakan ni duway pangandakan sara gaya wajib muka pa ini ulama sinduehin bangi magtulak-tulak yan ay pa inte pagtulakan ni si maksiat manjari muka sumagawa magduseye sadili painte pahala pagtulak duse pagtulakan ni sadi sabi ni posele painte ulama sinduehi sumagawa qaulur rajihin jamhurul ulama bangkan ni annun magtulak-tulak ngahinang duse geikeu manjari muka ini nih painte bisa makisigi geikeu manjari muka ikadue pagtulak-tulak mian ini magtulak-tulak keu mian me painte ni ay donu hinang painte dinari sara me bisnis duk niya me importante no sila hatnyaan ilien bangkyo kabuhatan muase manjari si kao painte mamukain ko me makka keu mag-umrah nakaunitan keu lekkakan keu namalan manjari si kao mamukain PPL ne kabukaan no ubus bu ne keu painte mian magbayad si sa DL upama ini musapirin nan si ininen bang palami niat nun amban 4 elew atau amban 4 elew si pagtulak-tulakan mo yan gay ni kyo manjari pa inti muka gay ni kyo manjari muka kwe pa inti hap jedda kyo niat nun lai me kwe simana ana gay kyo manjari muka sumagawa bang silalang ni manjari kyo muka bisa ti kyo kaunitan bang ni kyo tek kasi jedda gay kyo manjari muka sumagawa bang niat nun lai ni taman 4 euro ubus dia waktu nu kaunitan maglalengan keu lai ilien manjari keu muka sa taman 4 euro kue du painte sistem bahaya painte yene musafirin dalil ten sa mia andusab faman kana minkum maridan aw ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sa sampaikan Allah Subhanahu wa taala do ni anhek kape hadis magakas magawa ini jaddo te pege pandak manamol wakuten importantihin tahati pa inte yene maksud yene binisate ili nambu amban me'udur bangkyaw situlakan jinari sika memukain bangkyaw kaunitan ubus gigi magdusa si Allah niyan pa inte magbayad at kyaw si sa dili el ubus niya nilew sampai may si FB niya nilaw ako pag pinoswe ko yun pengajian ini nen si FB tinalkise ko pinapandak manamalan supaya tahati pag ibasa tekka sumi tekka bulan Ramadan insyaallah mangmain kita pa Allah Subhanahu wa taala si bulan Ramadan mian pa inne ingin pa inne labi afdalin mian muase pa ide de hello ya de pa ide si bulan Syawal enem elle atau pa kada dahu bang niya kadaanen nala sakka filani magbayad kada mawajibin sunnat du Syawal sibay kau pa inte magbayad kada de hello mawajibin mikikyo mian muase pa inte enem elle us pa ini kota wasanin muase sunnat ko de hello mikikyo magbayad kada nasa ini pa inte ulamain bang may sime karendehan upamanen hek kay ni putung din ubus bang siya magbayad kada de hello miang gini siya makasaot ini painte sa bulan Syawal gini siya makapuasa ini meleo nanunat na siya de hello may gini siya magbayad kada tayo nunat na siya de hello may gini siya magbayad kada tayo pagbayad kada yung bang sa inge to insyaallah subhanahu wa ta'ala bang sa inge kantang pagbayad kada ikatelu ang badme jinari muka dalam bulan Ramadan iyan pa ini al-hayd wan nifas iyan pa ini dendehin bang ilaha dong bang bakas ngana dehelu pa ini an nifas ko ini al-hayd ilaha ko ini bakas tedok si babul hayd iyan pengajian si umdatul ahkam bang dendehin ilaha gak pinawajib Allah si siya mengosay dapat make pinawajib mismo pa inte bang si muase hinarang du Allah Subhanahu wa taala sarta gebe tinayma imposible samian pa inte yen haydin na haydin miang kay kahne karendian ennen ellew pitu ellew ennen ellew hapitu ellew pa inte ili entegel-tegelannen naumus bang samian yani adat ni yani kabibiyak sahan ni ennen ellew atawa pitu ellew ubus bu palawi billahi niya waktu palawi billahi ni lahanin 2 telu ellew sampai 4 ellew sampai dari mana na ningko aja si dalam enem ellew le mandi mandi pa inte bisa te sigi-sigi na lahanin ikapitulay si ini muase kut nambaya pagi istihada ni lahat saki ubus tayo terus sa pagbidaan pa inte lahat saki dok ini pa inte hay lahat hay in haydin ittemi dok bawan ubus pa inte ini pa inte istihadahin na lahat normal do bang upama gi tapag ano ne be tapag lilay ni bang inggehin lahat pa inte istihadahin mo haydin nalayes pilih at tamyiz sibay payaman ne gire lahali mian bang hayd ki atawa pa inte istihada ke bang lahain item us sarta bawan niyan pa inte inlahayan pa inte hayd gi manjari mo asa gi manjari pa inte mian ini niyan ng bahaya. Naus ikaruwi ang masala pasal hayd. Yene pa inne dende adat nin atawa kabiyaksahan nin enem ellew atawa pitu ellew. Us pa inne patek ka pa inne bulanin niya waktu ne ilaha main pagsumo pa inne sutsine. Niya meden sa iye. Niya meden sa iye. Atawa ilaha pa inne 2 ellew pag ikateluli sutsine. Ini lai manjari ng bahayang atawa duk manjari ni muase atau gai na pa inni ulamain gai gay pa inni manjari ng bahayan duk gay manjari muase sa baban dalam haipe duk gay du manjari parang buaan du irlani dalam haipe bisan tekani andin suci pegge dalam waktu haipe tendo ye duk nipasin in ma'na sin nipasin den di bakas nganak na sinin gak niya hadne la haddalah gak niya hadne sumagawa pa in Salama كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما tamanantaha ne pa inne yene denne wakas ngalat tamana patwelle wi tinegteban wede sampai Tirmidhi magpain sa samyaan
Samiaan lusab pa inne 40 bang ne palagi billahi manjari ni muase manjari ni painte ni anduk duk nang bahaya. Ubus panilewin na sinin bang upama kani andendehin pa inne gipe umabot 40 usut sini manjari ni muase tawagai atau manjari nang bahaya tawagai. Na sinin pagganahad ne bang upama gipe umabot 40 usut sini dendehin man dineduk nang bahaya nuk muase ni. Ala ni painte ni paslay. Bang upama isa palawi lahat nin ang manampak po elewlay. Palawi lahat nin ang manampak po elewlay. Na payaman ni. Bang imbulan mapalawilay kabiyaksahan nin date niyaan ilaha ye na lahat nin hype. Na bang upama nga kusang magtawa duk kini kabay ilaha ye ni bulan may mapalawilay istihada ni man ini mo ni nang bayan duk muase. Ini ang painte niyan pasal may karendihan haid nifas. Nabangkani anin taga nifas duk haid gay manjari si Syekh Muhammad hinaram pa si Syekh Muhammad. Amban ne arabi ini painte ika-4 al-adarul mubiha lil fitri ini painne jinari si Syekh mamukain si bulan Ramadan ni al-hamilu war rida'a ini painne aabetteng duk painte magpasuso. مبتين فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر. Bangkali anin pa inedendehen betting atau magpasuso ubus kinalawi si anak ni atau si baran ni bang yemuase maka dilikaw si anak ni atau si baran ni jinari si iye painte men mamukain gay makain duk bayaran na si sadi ellew ile painte ye hukum anunin mian abette duka magpasuso sumagawa bangkali andendehin tinaliw ye si baran ni atau ye painte dende mabetengle pain doktorin dakyo pain ne muase maka dilikaw pain si baran ruk si anak ini hinang nan si inen balik dua hinang ni bang balik dua rison ni si mabetento duka magpasuso to magsali do bang painte bette ni gay muase sebab tinaliw ye si baran ni duk si anak ni bang ye magbayad makan pedang buah miskin ka ellew upama 15 ellew tungnen na magbayad ye puase duk makan ye 15 ellew 15 sa miskin sabuga sumagawa bang ye tinalew si anak ni mian ang kanega muase magbayad aja ga ye makan tadoy bang ye tinalew si waran ni paite galamud anak nen magbayad aja ga ye makan sumagawa bang ye tinalew si baran ni duk anak ni magtut kanwe ang kanega muase bang ye magbayad mian bang ye magbayad painte makan pedang buah miskin ka ellew tayo atau gay balikan ko bang ye tayo bang dendehin gay muase dende mabetengin atau magpasusuhin tinalew si baran ni ang kanega muase makadilikaw si iye na bang ye magbayad dambuha do muasi aja bang yung magbayad si bulan tadi muasi aja saya do magpasusurok mian benteng tinalo si baran ni damikian bang dendehin pa inne tinalew si anak ni gaya tinalew si baran ni tinalew pa inne si anak ni pinasusune atau si anak ni dalam benteng yang kanega muasi saya endusal bang yung magbayad puasi aja dambuha sumagawa bang pa inne tinalew si baran ni duk ni anak ni dalam beteng ni bali duwe tinalew si warannya duk si anak ni magbayad dia si sadi ellew duk makan ni kawa ellew miskin tayo ni samihan bang bali duwe nanti hadisin painte yani hadis amban panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah wada ala al-musafiri شرط الصلاة والصوم وعلى الحبلى والمرضع الصوم وتقضي الحامل والمرضعة ما كان الأيام التي أفطرتها وذلك إذا خافتا يعني فإنت مقبسوسولي دوكي مبتين على نفسيهما فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينة نسيين هاتين bang tinalew dendehin si waran ni duk si anak ni na mian magbayad ni painte magbayad duk makan ni dambuha miskin kahaba ellew na bang dambuha duk katalewan nin wabaran ni atau pain ni mian anak ni gai magbayad aja tayo nilaw sa kampain te bangge ta ito
Iliin painte amban me painte ma jinari sisiye ma mamukain ngelem bulan Ramadan. Ulus masalah las eddote yene painne makabatal sin puase, importante mana-mala. Ikai samban ne makabatal sin puase al aklu awis syurb amdan. Yene painne bangkeo makakan duk makainom pinagtuuran. Bangkeo painne makakan painte duk nginum makainom pinagtuuran batal puasenum. Sumagawa bangge duk keo painte makakan bangge duk keo umpama makakan keo ubus atau makainom keo gak taisem no emuasi keo gak pinagtuur no gak batal puasenum tambusun in puasenum. Sabab paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nasi wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Paipangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sine pa inne lupa bukan annen muase lupa ya ubus muase ya ubus makainom ya makakanye bisan payeted din ne painte we sohin banggaru ta isebne gak batal puasa tambus ne puasa pegye pinainom ya Allah duk pinakan ni Allah subhanahu wa taala. Naus bangye painte niyan makainom pinagtuor atau makakan pinagtuor ini hinang na siya magbayad sa diel duk magdusi si Allah subhanahu wa taala. Allah dusi hajje ikaruwe ang banne makabatal sin puase al-jima' na sininen al-jima' yene kakahinang lelarut dende si kahajihan makabatal sin puase bang kali ang lelahin atawa dendehin makapagdambua si bulan Ramadan itu si haji kamalan batal puase rin ubus bang si magbayad kahantang pagbayad din sa dili ang ban mesin dueto bang kyaw pa inte makakan pinagtuod bisan kyo muase pagbayad nun dambuan sumagawa bang aljima gai baletello pagpinian nun panagnaan ikaisa bang kita yes no ikadwe pitu kyo si katello nga ito en painte las sa hindi kahantang pain ne pagbayad aljima ay batal po siya rumus pagbayad nun magkafara kyo Allah magkafara. Hati kafara ini nen panagnaan muase keu ennempu eleu istri. Bang keu makapara buase andal pinagturan ennempu eleu istri. Ennempu eleu istri. Aga ipanagnaan et kurakawa. Siwe keu pain ne maleppasin ipun. Banggay tagees no muase keu ennempu eleu istri. Ipagbayarin. Bang upama keu makagees muase ennempu eleu istri. Makan keu ennempu miskin kawaeleo. Sumagawa dumain sibe magsunusuno atau dumain sibe bulan Ramadan sa hari raya le pige bay dia. Makan keu ennempu miskin duk sibe makaka keu paino maka ano ko paino kan bito magpakan ko. Nakaantan sin pagpuasehin pige painte kura kabalay malipak keu ipon. Usbito kita pagpuasehin nansi ininen hunit manamalan. Si may kyo pa yun ni muase 2 bulan straight us bang kyo ped dan isa bang kyo ped na manang na isang kyo mag-isa. Si may sa straight. Malayin kan pa yun ni bang kyo ped da yan may saki kyo naging makaini. Uwaman ni muase kyo wito makapuasa ni kyo 50 eleo. Ubus saki kyo na pagkolay kyo tambos muase ni kyo rambuan 50 ni. Hindi nabi. Sumagawa makapuasa kyo 50 eleo ubus pagpuasa muka kyo pinagturan. Allahu Akbar panagman sa kyo mag-isa daw. Isa ito lang kawali. Magkira sa paito iranuhan. Ikaw nitanin aljima. Nahunit manamalan. Naan si ininen aljima bang hadja painte de parambuwa yan hadja. Bisan pegan niya pagwa ang bang dalil sawe di umasik ni silwang ni magkapara basak batal ni imposen. Na wa fi ma'na al-jima' ma'na sin jima' ni karwe inzalul mani ikhtiyaran. Yan bang ne pain ne paluwas mian pagwaan keu asal kabayaan no syahwat no
Kung ngulok kyo si may andano, atawa si may kinasahan atawa may mag-text-text kyo, na ilian batal puwasenon, sumagawa pagbayad nun dumayin ko'y asal magdambuwa lay, magbayad na dyan kyo lambuwa, so may magdusik kyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa si Jima' ikaisa, banggay tang yan, ikaisa, sabay kyo malit paipon, banggay tang yes, lumuhasik kyo. 2 bulan straight, and then puelyo. Ikatel, luwanggay petang yes, no? Painte, subay kyo painte, makan miskin ka, hawa ilaw ng buwa. Atawa enen po miskin. Bisan nila ilaw, importante enen po miskin. Minted. Minted. Manjari. Yan masalah ini, makaskuti nila, wala sumagawa, gakan silang kuituen baune, wade. Ikatelu amban me makabatal sin puasi at takayyu abdan. Yan bang aahin painte, miyan maguta pinagtuuran. Bang painte ahin maguta pinagtuuran. Yeme miyan sinolok yani anuhin sinolok painte yani tongtong asante supaya jadi makauta yan batal puasitin. Sumagawa bang kyo makauta ado, iga batal puasin bang pinagtuuran. Gak batal puasenon bang kyo makakaya tampusan ke puasenon. Pagyan niya ayan uta. Lain-lain ni maka alamo kay nagiging makages, naging makaini sabab odurien. Sumagawa bang kyo mag-uta-uta sa sudlok ni asang us makauta kyo, pinato batal puasenon. Batal puasenon. Ubus ika-4 amban ubus pagbayadin sa di amban Jima' alay dambuado. Ubus magdusa di kyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang Jima' ngunit manamara itu ay nasa pasad-isad dili. Sayruk mi si haji Jima'in bang kyo makajima dihelu ang bantahallul awal batal pe haji nun us wajib pe si bay tambus lo us bay pe kyo maghaji tahun balik na ininan niyan si painte yun Jima'ininen si bay kyo painte malit paipun ikaduwe ine si bay kyo painte muase ennen puelle straight bang bekkat managna ni sab kyo ban isa malainkan bang kyo saki atawa tumawa si mielle uid nai continue na dya kau ulitan muasa ni kau painte 54 ni kapwa si handong paindo kulang sa kuduwe okay ni ko painus pag sumulay buka kau manag na kau mag-isa Allahu Akbar us painte ikatelulay painte makan kau inin po miskinin painte si an saya bang may singdueto takayyu amdan iyan ni painte nguta pinagturan dambuwa adu bayad nin si tadielew ubos mian magdusik si Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi al-hijama. In ma'na sin hijama wa hiya ikhraj ad-dam min al-jild dun al-uruq. Mian famata ihtajama as-sa'im faqad afsada sawmah liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam afthara al-jahim wal mahjum. Iene paite iene me ma'na na si ininen fi ma'na al-hijama ikhrajuhu min ajli tabarruk yani me mag-donate laha ka mag-donate laha bang kyo mag-donate laha si walang puwase batal puwasenon ubos ya idonitan noy batal sa puwasen sumamian batal sa puwase ubos magbayad kyo painte si sa dili ini sa dili ellew ilian painte mian damu ambang mi makabatal sin puasin sumagawa bang may bakat at jagyaw nagiging makabatal puasin malaikan bang makaalam mo kayo nun makaalam mo kayo nun nabatal ni puasin kung ubus magbayad at jagyaw sa di elew ubus imian al-khamis ang ban may makabatal sin puasin khurujud damil hayri wan nipas na iliin sa batal usab in puasihin batal usab in puasihin na sininin bang painte lendahin ilaha duk bakas nganak batal puasin tedote bang sa ingge sumiyang idda nipasin, dug sumiyang idda haydin. Ubus niya mag-ipta may painte, sa kami sa estudyante, kung may kami estudyante, bang pain na nendehin, miyan hinaidan puas juhur ne, ilaha, sumiyang pain na tamus ni puasen, haram pain na siye. Anuhin, basta sakop puasen ng gai. Bisan pedamini, ang ban pasyent dit matael, bang tek kalahanin batal ng puasen ne. Gata paham ni nasin, dumain mananin bang niya ilaha puas juhur we pain na haram siya mamanganin sa puasin ng dumain na haram siya sumagawa makruh si iya mamanganin si deluwa na magpuase iliin mananin lai dumain mananin haram ubus sa puasin ng gai dumain bisan pepain na daminit dehelu amban pain na pasin mata elew
bangnya ilaha batal do puasa harus magbayad sa sadi painte leo. Ubus ikain na ang makabatal sa puasa niyatul fitri. Iene magniat kay muka. Salta inniat to'y gawutan mo sa benalan no. Pa ino magniat ko sa pinahigit we no niat ng muka ko ibatal ko sino. Kwe do pa inne ni ang bangkyo bayak muka ni pasendet ni matelo enggak niya pamukaan no bisan ini na magniat ang jagyo muka iliin ano ni makamuka ni. Upama magbang ni us gani pamukaan no bisan ini na magniat ang jagyo muka ili batal ni po sino. Batal ni po sino. Nasayen duhang kan ni bang kita muas eh. Sino kita magniat-niat painte muka ko gai makabatal yan sin puasa cuma kau bang magniat do main do asal kau utan dengan pengatian lamun aman makruha kira bunsihan painte wa mi ene mamosele asabi aridda amban makabatal sin puasa do kemun hinang aridda bangkyo palua sa agama bangkyo painte palua sa agama batal puasa nung batal te kemun hinang sa ingi kyo pabalik painte hap ini apa gani wa iyadu billah ilian painte amban me sa hadji makabatal sin puase duk bang tinafsir luhay manamalan duk kami painte yene me painte dalil ni enggak disinabut wete duk yene ini nenya opinos we ku si FB sinulat we ku binasayakan kemon ye painte kita usiam ini nen ye ma importantihin aja importanti nalah iswe ku sebe niya may lebihan we ku pasame pagpayambulan ga na importanti painte si kita pergi kita kita papuasa bang kaulaman ante gero sa kita muasa bang kita bulanin ilian ga lebihan sumagawa amban me hukuman amban me kasunat-sunatan sin puase bang sumian yan sinuate kompleto yan panulat ko yelo na bang niya panilew mian nilew kaam dua minit mian bang niya ka tanto tampal ubos si manabalik masih continue te puasete painte pengajian te pasal puasa. Waktu te masalah aku te menang pemang te mereka ada dene otak pasal. Ga ilang do makawata sa puasa. Ini kita tek kami katalah menang bahaya gitu lah tapi harus mulai punya dene. Painte makawata. Pagsample sa kwarto. Suma, pagsample pasal pagsample. Suma, ngakadaw. Pasal kahapan lay bale duwe. Iya berpain ni bangkyo magtambal ko may terus makakisig ka yan makabatal puasa yan bisan lumayan kinakan iya pa magmaan na pa ini al-akul wa shurb yan amban may makabatal painte sin puasa mamaya para sanday ka gi makabatal sin painte sin puasa ubus pium po sabi pagsample lo kato ubus kad makabatin pibetik ke bang ne sa kita bangat ne gai basta bang ni pasek ni paguan ni anuhin yan painte pasal ikadwe hindanta ni man sila gini kay manjari mangan pag start bilay bisa bohe gai pag sunnat do nang pili ubama ni gigi makasamit continue po sa mo tages mo sunnat do yan pero sulay tasahharu fa inna fi suhuri barakah nampil ka pa inne pag ben nang pa inne si panampilan din makasuot kang baraka umus in amban ni sunnat sin ni an panampil ta'khirus suhur siya painte agen ni ang pasig subuhin ni yung nampil yan sunnatin pagka simboy nampil na isang dambua may isang doy yung gima kayo sunnat ili ang painte pag sampirlay sunna ro yan dumain yung painte rukun dumain yung painte ang manwajib sunna ro yan painte yan panampil dumain manaman ang pilin siya yung kiwesohan gai makainuman dyan yung oy alin yung sampil pagyan ko sa bagay magkasample ni mo asi Allah Akbar gay man jari kaya ni ko sa gay tayo ng reason ni pagka sunnat to yan magdose sa mga paide magdose Yes, yan ang si Jim at it helps andate mga namin andate may